Alopo sabe bonta chemuyo ya ni te po nga te pa tiga le tiga sabe li photo khota chu ve okolo ogaga pida ve obo jave yo nga alopo li phu te to tha wo ve okolo tige oga jusa te ha te chopo bi ve chemu ve li oto e te ha se chu te le te ha se che hi Gusao no le tinja joja le novi olito kote pato tinja joja vio no pila tavi olito kote pale ote ona tinja joja vio Visavi li fukolo mala tavi khashu yadi no ngajo tavi jomo visale ti joja vio yo pila tavi yo vi olito kote pataka tinja joja vio li ti joja vio Asati ko kolo na jule asati tu aji ujaviyo chitapato yani ngale tige do nikabe ololo maka gusabe olito khota na jule asati be kuya kotaviyo le chapato ngal kuya tega lele le gusapila tabe olito khota na jule asati tu lo le Kuya olio kada be kuya tega lele ta su chin le hi yu che be yu ngale choya asati ko kholo ko ni be te ata olio khama da ko so pa ti phe be le su hi yu tu ma cho ga ba ga lo ma cho le olio kada be cho ko su hi yu che be yu le su cho te ga be tha ga mo phe be yu le Chitapato asati ko kholo olio khada tuka lujabe yo dabe olio khale le sika chano da tabe yo te le bote ma kholo bu mala tabe thaga mo phebe yo chitapato nga khuya te ga le tho olio khada tu che aji ujabe yo le oloko no nga hu yon tabe chomo wisale thinja cho jabe yo yo ve oli to khote phaga thinja cho jabe yo le Aswe isla chote pata isa hajaviyo yo depa injetu myo kholo tele yo khana myo kholo sekai vidyatha yakohaka lo yo depa isa kopi ve yo isa ma pi vitha yo mana yo le tik oli khama da yo khasate kai vele chirapato isa che yo tha ma pi tu opo isa le mo sita Let you let Sina Hokolo, a little cottage called Pita Violota, Ramopevioli, a local, a little cata to oppose Sayuta, my Pivio Pevioli. Now, Quia Satiko Holuka, Visabila Violito Cochita, Nailia Sati to say Javio, Yanni of no any set my teletige, don't gavio. A lopatema. Visapila vi olito ko kulete taviyo. Tok ay vili kana wititso ko kana winso kulu mana taviyo. Visale sina koku yalane mosita uka luku yuviyo kitile mosi kokulu taiviyo te. Tok ay vili kana wititso ko kana inso kulu mana taviyo. Oloko yo vicho yo hajavi isra chotipa. Yo komana oli khamada viti asati vio tapato visale yo tipata oli khada tu opo mosita oli to ko tich ko pita vio lo pevita vasi pevio le chivita ngani vitiata oli to ko tich ko kholo te tele o cho visa chanda vi olo choya ga ti cho visa tha okura putu visa tiga chetiga batu opo pevio le Nga tele te cho kolo ko ni vidyatha choya tha chanda ve olio khada tu opo choya ga ti cho ve ochin phevitha ga mo vio le luisa pilata ve lito kho phevio che olito kho ti kho kolo ve to kai ve likana win chakana hi te ti chite o kolo cho ve si ni te ni le da ke ve oni phevitha No vado no tavio, chile kuya hiti kuve, oli okati mayo, te manatavio. Da kevi oni te ngaru, ga situ, aji ujavio, le, oloko no ngaru tavi chomo visale,
mi gu mu no ma tha te pha be o khupuli kana we te o kholo mala ta le mi gu mu no ma tha te pha be o gu le na hu be tha te pha be ika te pha be ika ko jo we to nu to sa te pha tha ka te pha be mu phe lo po to we nga te pha ma ko lai che tha te pha be le choya tha te pha be pe we te ni te che pha pe le Suniti ni kavitata yoga jevi uyu. Cita pato suniti ni sini le dake bio ni perio ngakuya tipa katiti katika gacheve maku onichiti ni le gadake pivio. Wisata gachimu wisata bolo oko puvi gatevio omu asiyo omu maku omu ochitele. Wisata gachimu yo. Tiga tiche kuga tiga tiga sata gachimu yo. Chitin jeti kuga mele teni lele wisata gachimu yo. Wisata gajo yo. Oloko nonga uta te palave wisane da kijabe wisa ticho jabe wisa pevita pato yo le. To kaibile kana win chikane tichinyo kulu jotabe. Wisha no huta pila ve mumi ko chozu hazu gachetu nove opa eta yo ya teo pila ve yo le ya pa yemi te pha opa eta yo ya to po pila ta ve oli to ko te ma phe bi yo ya ni nga hi ya ka koloma ko ya pa yemi te pha ta ma kisi ko koloma ko opa eta yo ya putu wisa tha yo ya putu nga khane ma pitu lo yo te nga wisa pila ve oli to kho okholo nga hi yu ga ve ti che phe yo le ti ga oga pi da ve ti che phe yo ni ma te ma jomo yesu kwe ita la ve oli to kho ma the li kana win chini kana se cho o te le o cho kholo ma la ta vi yo Jomo Yesu kwe nga limba ya po thai kola se pha jomo wisa phe bi yo le yo mi ko kholo cheta choya te phatha wisa bi mi olo choya te phatha nga pi cheta yo tha khwe bi yo tha ni bo be te pha cho be yo te ni tha saduke le phali she ge te ke phola le yo hu okholo oli to kho se pa te ga cho khe Yesu tha lo ni tu yoke la yo ko bile khatele oli to kho se pa chete ga yesu tha nan pi be le oli to kho kholo pi ta be to kha be ti kho kha pu ya ke u be le te nan pi yo le okay te nan pi tha jo mo yesu ko yo tha ko pi be ma te le kana win chen ni kana se so kholo no ve ni ma kha pu no ve cho ha kha pu le Nove do kakapui, nove jomo wisata gaha yo te kopi be. Se olo te ko, jomo Yesu kwe yo ta kopi be. Ni ko te ko, no to ta ha be ke, no pao ku che be cho ta gaha yo te jomo Yesu kwe yo ta kopi ta be yo le. Oli to ko chini ko le le, bi ja be yo nga kuya sa te ko kolo. Kade hi yule na yule asati tu lo vi yole Jomo Yesu kwe le oli to kho tha ti bi tu la vi nga be visa phe bi yo le yo tha yo be nga ya pa mi te ga le tho oli to kho chita na yule asati tu ga yi ja bi yo oloko no nga ti ga le khu ya le mingu be a le phe bi yo mingu be o phe bi yo mingu be do lo ku tha te bi tu opo nga kuya omu phebiyo le chitha pato kuya ko bele shu opo obu chobe ya pa yami phetu lo be yo le na ese mate ma kuya le ohapu osno we cho phetu lo be yo kuya ko bele ohapu we osno we cho ga phebiyo chapolu de fuso kholu nga te le tha khuya te le tha mala ta be le khuya phe be ko ta be ke be ha phu asga no be ko ta be ke be ha phu nga tha se ka la che be le da be ma da be tha phu da be da le da be thi be jo be ko asa te kai pu tu po
da vi ke ha phu no ngai tha se khala che vi yo che tha pa to jo mo yesu kwe zia li kana u te nyo ho ko ta vi yo ma che no ma ko ta kwe khano no ta da vi ke ha phu se khala tu yo te ka ko ta vi yo le che tha pa to ya ni yo jwe ngai te le le tha se khala che vi yo ku ya te le o ha phu ve o se ga no pi vi yo o ha phu ve o se ga no pi ve ko ve o ha phu ve o se te pha le to ma le ko ha pe ve ha le ve do sa ve do z ga z ve ha ka ve su o pon da ve tha te ve ka ti ye ve ni ma nu ne ve le a su yo o tong tha ga pu vi chi te pha phe vi yo o je chi te pha nga ku ya sa ti ko kholu cho ve te a tha nga su lo ve o je tha nga pi ga ve yo le li sa ve o li to kho tha na yu ve o kholu nga asa te ve o kholu su o po o gu po pi tu lo ve yo cha ba to ku ya ko ve le o li o kha ta ve kho asa ga te ve yo o hu na ma ko ka ti ku ti ka le ma ko ti che le ma ko tho ma ti che ga te ma ko o li o kha da tu lo ve yo o li o kha da ve sa ve o li to kho tha na yu le asa ti le da vi ke ve ha phu o se no ve nga ho kholu cho ve ko ya ni min ku ve do lo ku tha nga khu ya ti pa te bi ga ve yo le che ta pa to khu ya o mo ko ve yo ha pe bi ve khu ya o mo phe le da ja ve vi sa ve o li to kho tha kha tha ka na yu le hi yu ve kho asa te pu tu lo ve yo te ya ni nge che ve kholu te ga le te ga o ga pi da vi ti che phe vi yo o bu ja vi yo ti ge bo lo sa o bu ja jo mo vi sa no ve po tha che mo yo ya ni te pa nga te pa no ve o li to kho tha chu ve kholu te ga le te ga o ga pi da po vi yo vi sa o no pi la ta ve li to kho tha na yu le nga khu ya sa ti ko kholu kha de hi yu na yu asa te ve kholu ya ni mi gu do lo ve kha su o po o hu po pi ga ve su o po a le phe pi ga ve khu ya te le phe le o bo cho ve no ni kha su ga ve ya pa mi phe tu o po na tu te ya te ve cho mo ya phu yi su me lo cha le lo ko ve yo pa sa amen